Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza gatanu kuri gatanu uwo dukurikiranye. Njye mujye kubona muri aya makuru n'iki nk'ibisanzwe nshishikariza umuntu kijyana bwa mbere yuko tubana kuba like, share na subscribe kugira ngo tubashe kubana gatanu kuri gatanu, aho twaguriye umuyoboro wa YouTube channel yacu. Amakuru tubagiye kubagezaho aragira ati u Rwanda rwemeje mu bihugu 156 byatoye bishyigikira umwanzuro w'umuryango w'abibumbye usaba ko hemerwa ubwigenge bwa Palestine nk'igihugu ndetse Israel ikava mu bice byayo yigaruriye kuko aribyo bizatanga amahoro arambye. Ni umwanzuro watowe ku wa kabiri tariki 3 Ukuboza 2024 New York ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye. None uyu mwanzuro wiswe gukemura mu mahoro ikibazo cya Palestina, ugamije gushyigikira mu gukemura amakimbirane ya Israel na Palestine ngo habeho ibihugu bibiri bibanye mu mahoro, buri kimwe kikagira imbibi zacyo hagendeye ku mipaka ya mbere yo mu 1967. Nanone uyu mwanzuro kandi usaba Israel kuva mu bice bya Palestina yigaruriye birimo na East Jerusalem. Wasabye ko hatekerezwa ku burenganzira bw'abanyapalestina hahereye ku burenganzira bwo kwihitiramo icyerekezo n'uburenganzira ku gihugu cyabo kugira ngo cyigenge. Ni aya makuru tubafitiye nabashije kugarukira. Njye mwabanye muri aya makuru n'iki nk'ibisanzwe, gusa nshishikariza umuntu kuba like, share na subscribe tujye tubasha kubona gatanu kuri gatanu. Ciao ciao, mugire ibihe byiza.